Kardom kaching hon kat news kelang aradoan nili birta than bang thare sarnong tharan se tangte pinia da birta angton pen arjuik tha ni jangkar benglong lapen Meghalaya hoi alam ki monsam kapadu vergia phan hin district administrations atum angbong me kapadu pona birta pherangke pirartanai pen birta nang pale West Karbenglong Sabuda Irrigations IBLong Adue hoi alam ki kapang samjipura student organizations pendanglok rong asaratum pen jingrum se border peace committee prapjin pen keseng ponjia phan jingwai patulo kedam tangarni inut bang hini atum ahoilong kachar po sayajok administrations atum pen pupu Karbenglong lapen Meghalaya angbong chedam chewang long litelo sitame non chingki chethan pame pen puthot kaiteng Jedam jebang long jia phan towar phupon hulu bangso hoi alam ki kapang sam ame kapadorong hamren SO Amdad Ali APS West Karbenglong Deputy Commissioner Krishna Borua Meghalaya Riphoi District SO Giri Prasad Lapen Riphoi District Deputy Commissioner Arpit Upadhyaya atum chetong dunsi mesen pen mai pachun ponlo এইবিলাক কিছুমান সৰু সৰু ঘটনাৰ পৰা যদি বাঢ়ি নাযায় তাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ আমাৰ ইয়াত সকলো ইণ্ডিভিজুৱেলছ আহিছে NGO আহিছে আমাৰ ভিলেজ হেডমেনখিনি আহিছে তেখেতসকলৰ সহযোগিতাত আমি এখন পিচ কমিটি ফৰ্ম কৰিছোঁ মেঘালয় চাইডৰ পৰা 5জন আমাৰ চাইডৰ পৰা 5জন আহিব তেওঁলোকে সকলো দায়িত্ব লৈছে যে যাতে যদি কিবা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হয় প্ৰথমতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰিব আৰু আমি যি ইয়াত যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ তাৰ লগত আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছে আমি আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত আছোঁ আৰু আমাৰ এই ধৰণৰ শান্তি সদায় বৰ্তি থাকিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। Pinidad Sabuda Forest Bilong Pupu District Administration West Karbenglong District Administration Lapen Riphoi District Administration Nang Tongpet Pen ada pini peace isia alam sing mai pono tema kedam tang iru dunia pang ada umnafera dungalong kacupong char bolam dobo Pupu kasih tote temen apa nak kodak nepali tote kasih dah sopang samhan both district administration kedanglok NGO social organizations KSA pen aksu tu aku kasih union tu kalau pen aku Meghalaya pen KSU tu pen kedanglok ini pen tu lah pen langsung logot ini dah peace komite dah seng bono dan ini mau in future kemisen diklaim kita ampun kemisen ni pan alam mangke nonason thang ba be alam pen chi cholam pen teng fu pra pu tawar ke ton na dugbe pote non la soira long non la bang so pir thi long ke kona chigileng na polam na si peace committee si seng bono la so peace committee bang lalo Meghalaya sai pen da gangmura tum dolo pen ada members bang podolo pen puda dolo masana taksi bang pho si dolo nasi la tum si pupu o si pan Junai po lapen in future opinion case di doko opinion incident di doko upload alang tu mensi return po lapen action man mesian po si alang tum si committee sang nasi nerihin ben lapang so opinion peace committee ke sang long chairman lapen secretary pan sami all the best below panu se la so peace committee pen kada apaching tur mesena hawa mate mesena tomon pa bangi pan environment pa meseni pan lapen ada Pasing turi pan kuning tepono nasi lana ning si ilang kita main. Nonakai motor gari kewek ke prapik pikajok motor ke tongpen ong dungatum apran damdunanglo. Lasun si ke damtang jangmi poni phai krisir kebani adap theang prinplele apor denarong atowar pielong bangit thomaphan motor patong tekang boblo. Lasi non pen ke lahai ahuni pen kacheri jia phan ada por phai pho ansi towar pi ari malom cheke joratum chek jorpon longji pusi kese denarong arotum pen pachini pon kedamtang jangmi po ni phai kresir keparni ada por phai plia por malom samding be arong adung towar pialong chekacho joratum phan patong ruiru derajo adi malong mat bangke thomatum apran damnong koklo Kopai ke lang nopen apran ke dam atum lake lunse rongpi bireneng ti lapen sarthi timung atum hello
lasi non pen ke lason theyang eyang ko pen toar PR yalong check jorlong lelo ada por phai pho mate theyang pamian si jorpon long pupusi KSA denarong aro tumpen pherang ke tumangnu ningjepon lapen akupai ke lang nupen afran ke damnang jui bange thomatum ahema sora tumaphan karbeng long autonomous council pen kerap kapajir jiaphan CEM Dr. Priram Ronghang Deputy Speaker Rite Singhi lapen EM Lun Sing Teron atumaphan chuning ripon padu Hejong kipo sojor chulang mate jasmer la check sejora tumaphan si labangso fresh meat ni tum panong kono labangso fresh meat long litung kese nong khawa hin pen den rong aro hin pen tung kipu kang tung abang kela ba lahan no nale tung sojor tami chulang tami jasmer ili tung ke kiduk side la sinale tung maphan tung chuning ri kang tung abang kela lo nale tung chuklem tami chudam tami lapen laan aju hapor baji hini hithom pen abang kena le tum sojor jeda ji pansini le tum kese inglong ko den rong aro hin pen chuning ri lo lapen nili tum ning duk lo kisung ipo ahematum an sitami lapen jasmet labangso akisung anong kipo wek abang putum han an sitami nili tum kese inglong ko hin pen alang litum han chorong me chorong so kitudun pamejia pansi ningaklong pen lo lasi nili tum kese inglong ko denarong aro hin pen isi chuning ri kang tum ke lalo alang li tumaphan mate non ke dobom council long charibom la jasmet lokele mesi alang li sar iam lung sing teron ake hai ake hai deputy speaker alang li sar Rite Singh ake hai lapen non ilitum karbiang long along charibom ake hai sar Dr. Tuliram Rong hang pan stami ni tum kese nglong pohin pen den rong rohin pen chuning ri kang tum bang lalo non labang so kisung long ki poduna hema tum phan alang li tum hin pen kisung rabdun po pusi ni tum hin pen chuning ri panikrim lo lasi apong chuning ri abang lalo ini tum alang li tum phan choklem nang ni pupe choklem tami lasi stami lan aju apor bang ki chuklem kledet pen ada baji phwa por pen si labang soa bepar mate la so ache ke jor asai klempo pusinale tum phan chuni vilo cek kecoyor tum hanta apor do pen duya roi be pen ke dam deji pen aphan si lang tum hanta than pachini panora lang tum lana por dam de pen la baji pho pen dam pe ko lang tum phan ke pachini lam thela lo athe alang tum lana por pen gedam ke athe highway along ke gari bang ke unana pen tong bang ne athe akhilu pen da bang ji line track side lana por pen ke athe ris and ke komane phan sa ko son thora putona putoro pulote kelang dun bang da ji kine tunong de la son to kokok lo ta selang tum phan ke mesenji pulote ke chuyor ke cholang na tum phan ke mesenji lam se kipa methuji potelang tumhan lana por pen apor ke ong pen damdera anarlo ada baji phopen alang tum baji phopen le chujor cholang kosonte alang tumhan kemi pa si chuniri lam terani tum kesi tanda denarong pen Rajib B report card news Lakhain koira truck Dwarbagori MSC constituency ke parlo MCC Asaihem Dai Thoralong Nilip Mandal Congress Lapen Dwarbagori Mandal Congress Committee atum Chelangsi Mei kapatu pona birta pherangke Pitor Teron pen card news along birta nangpale Dwarbagori Mandal Committee amephu Rajaning tipen kacheri pona melong alui sar poman pen Karbenglong District Congress Committee amephu Sumronghang Lapen Assam Pradesh Congress Committee achunbang Gulap Saikia atum Chetongdun Anparta Melong Karbenglong District Congress Committee dunmaiphu Samsoning ti Dr. Mongwerong pi Asuk Teron Klengduning ti Bedia Singh Rong pi Danieling ti Lapen Ongdung Asongja potum Chetongdun ti Melong Jesemet
non ke bangji MSC kilik ko puson pensi kachipa hai jima lapen BJP aphan kaparem deji alam hehu chingki chethan po aluhi satpu sumrong hang lapen kachetong asong japo tum ke jongpon ki BJP sarkar aphan kaparem deji purate ningesi dunangji athema non kilik nanglipu dok ki tangka mahapen sitami nangke bayaphan wangji bonta Pharo photrok atangka pen chepaludun nangnilo lasi ong dunga vote pen Congress song aphansi pahai dunang pupusi melong pachini pon pini a melong ong dunga tum BJP asong pen COC Congress asong along chipok tunringti Pradesh Congress Committee Bhupen Kumar Bora ni tu mending orang kata mana matah tek kau matah tek long long matah tek long tapi na ningak long ni ini tu mana ni siapa tu Congress mana ni siapa tu ini tu kemang ke council ang hoy ke cerai dia ini nur bahini kah jadi ke claim ke dampon ke kupusan si BJP ya parti tu kan paren si autonomous council lo ke ong dung IMSC ke pahai si council ang hoy ke cari pemong la sini betul itu si kemang alam te playing on dah playing on itu alam itu tak playing on bagi tu pak BJP ate kecilar ke dobo tanah sana tu lah milit baten doar bagori long na tu ke hai ji bang sura ring mata na tu kini dah mata sebut tak tanpa tu hai Congress apa Lima non kita tanggal election berarti kan la penda lah tu si mota-motong lo ini tu tak luar bagori arah datang tu long lo sasining ke muncul lo dia non bong election apa ke Congress atau dan luar bagori lah Sor opini asal kan mai kita apa konstitusi ko kana tu kita ambil dalam terang kita mesti opini sangat kan no penap itu puraja non देवपनी लेकिन शुरू पता पहुंचते हैं नदी की सीवन बाके देवपनी के पैदल लेकिन मौजा तो मैं दो लेकिन 24 नहीं बाके सोचेंगे घंटा मुस्लिम से kalau BJP sarkar kan non materi datang lah yang kodok itu gitu sanghana tahun itu dijengok local candidate nang ji punit candidate tanam ko baile tom jongsi ini lo buat tanam Narendra Modi ni ke Gujarat namune UP pen thuro asam datung hin pen same lo example ke Narendra Modi ke Gujarat namune UP pen si Varanasi pen si ko parti elam hello asolama bang maka question anta rata kam claim theki ma claim theki wala bang se main purpose ini nili kebang ke dalam orang panbarik bias ini kebang dari bias sama sih bang lo nili BJP asal ikan apa BJP lo nili BJP long ke do ke mana BJP aku nili ke jok ningkan ho mana batai ke thom lo nili BJP aku ke jok batai thom lo Tapi people say BJP long tu dia Congress long lah itu. Mana nili non BJP long non Congress long nanti pun bangke nili lo mana BJP tu mas sarkar mana alang itu mas sarkar ke cok cek nili tamun dia kami sarkar alang itu cok dek tahan. Setami lah dak wrong cari itu setami alang itu cok cek. Athema nili tum wrong wrong atau anu nili tum kedu tum panang bangke atau anu tum panang nili tum panang lang konti. Mana pirthe aja da son ni tumhan kinang dia son as tami ni tumhan election aprang nang kecek son pas tami ni tumhan aja tami nang pipe lang li tum nang pipu sitami rong pen son mason ya lang tum nang pilo sitami ni tum akiduk mani ni tum akawe mani ni tum kacong da tumhan bangke hang a facility da pen hang a development ta ni tumhan aja da son bono tanang patang awi la so join ni si la si non nili bangke BJP sarkar bangke nili ning hangdam de delo la sinile tum non muhila ahin ta sitame nili tum bangke BJP lo coba heri Congress lo ngaco Congress lo ining ke the dim bangke mane kiduk kilang tuhan chode choklem ka chodam la pen ajat ason
Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapangdak ponateng Charlie Osumar lapen kisu kacilang jiapan sorkar pen tangka pajir jipu alam cak ateng pen jangmi po ni pai inkora isiarni dongka mukam waisong indur stadium along tangka ace kiron ponabirta kat news samlong birta napale lakha ingkoi baithalang so LA yangka Chief Minister Relief Fund along amen kajit habduna tuman pini MLA Rup Singh Tiron arideng pen bang Pharot trogra bang plikebra troxia tumaphan sika suri troxira Pharot troxi tangka ajek ronpondo bang soja meglong MSC atum Rina Terangpi Pawan Kumar West Karbinglong Deputy Commissioner Krishna Borua Border Board Chairman Richardson Hanse atum Chitom Durengti kali tuning tapi tuning kesulit kilo ini bisa dilihat hotel ladaknya di depan sini sudah baru anti hotel ke bang program bang kita anak-anak bang jalan negara yang diusul tekniknya yang sudah jalan termasuk kita cek yang pakai BPL nama tong di mana mana BPL kita boleh BPL cuma pasti kita jalan BPL aku bapak nak asam tu kira apa Pini ada birta ke lapan sekang ton iglo 2 mithak me kurbang tu